nibyo reka mbasuze kandi mbaye ikaze mbifurize kugubwa neza. None aha tugiye kureba amakuru agezweho ni tariki 16 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2026 kuri Mikoroni Bosco in Region Info. Aho tugiye kureba uko byifashe n'amakuru menshi akomeje kugenda avugwa, ariko reka mbabwire ko ubu ngubu amakuru yihutirwa cyane mbazaniye nuko igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze gushyira hanze amakuru akomeye cyane kujyanye n'ingabo z'u Rwanda ndetse n'umutwe wa 23 mikoranire hagati y'impande zombi uko ari ebyiri, ndetse no kongera ingabo n'ibikoresho mu bice bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaza kubwira icyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kuvugwa mu mujyi wa Goma. Bamaze kuvugwaho mu mujyi wa Goma haravugwa ibikorwa by'ubwicanyi, aho bamwe mu baturage batuye bavuga ko barembejwe ku buryo budasanzwe nyeshyamba z'umutwe wa 23. Turaza kureba uwatanze ubuhamya ndetse agaragaza ko afite mu by'ukuri akabaro gakomeye cyane, kubera ko kuri inshuro yagaragaje yuko mu muryango we amaze kwicwa bagera kuri 5. Turareba rero n'andi makuru akomeye cyane amaze kugenda ajya hagaragara. Icyorezo cya Ebola gikomeje guca ibintu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho abantu 80 bamaze guhitanwa n'iki cyorezo cyongeye kuba cyagaragara muri iki gihugu. Turabigarukaho ndetse kandi nanone si ibyo gusa, Bienveni Irambo yasubije ku magambo aherutse gutangazwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe ku byo yari yakomoje kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ayo makuru nari ndaza kuba nyagarukaho. Ni byinshi rero ngufitiye. Turasuzuma ku bijyanye n'ingabo z'u Rwanda, misiyo z'ingabo z'u Rwanda muri Centrafrique, aho bakomeje gukorana mu gutanga imyitozo n'izi ngabo. Turaza kureba ndetse n'andi makuru akomeye cyane agiye atandukanye twaguteguriye, dore ko tuba tubafite amakuru menshi cyane. Mu by'ukuri kuri uyu mugoroba nanone hategerejwe kuza kumenyekana wegukanye intsinzi yo kuyobora umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, aho Jeanne Lumumba ahanganye na Louise Mushikiwabo. Aba nibo bakandida bari guhabwa amahirwe yo kwegukana uyu mwanya ndetse banahanganye cyane. Turaza kureba uko byifashe, umwe uturuka ku ruhande rw'u Rwanda, undi uturuka ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nabyo turaza kuba tubigarukaho mu by'ukuri uko biraba bikomeje kugenda bigenda. Hanyuma rero nyemerera mushuze kandi mwifuriza kugubwa neza, musebe ukana subscribe cyangwa se sabone, like, share, nabyo turakomeza kugenda tubyakira rero. Gusa reka twinjire muri aya makuru dore ku bikomeye cyane byasubijwe Olivier Nduhungirehe. Bienveni Irambo yasubije Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ubutwererane n'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, ku bijyanye n'ibyaherutse gutangaza ko Perezida wa Kongo nta mpamvu afite yo kwisobanura imbere ya Kigali. Umujyanama wihariye wa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ushinzwe itumanaho, Bienveni Irambo, yasubije amagambo ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe ashinja Kigali guteza impaka za politiki ku bijyanye n'uruhare rw'intumwa za Kongo mu nama mpuzamahanga yabaye. Ibi byongera kugaragaza uguterana amagambo ndetse n'umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi uko ari bibiri. Bienveni Irambo, umujyanama wihariye wa Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ushinzwe itumanaho, mu by'ukuri yavuze ko ntacyo afite cyo guhakana imbere ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cyagabye igitero. Anenga Olivier Nduhungirehe kuba akurikiranira buri butumwa bwa Twitter, buri tangazo cyangwa inyandiko bisobanurwa na Perezidansi ya Kongo, aho kwibanda ku birego bikomeye igihugu cye gishinjwa bijyanye n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu mujyanama wa Perezida yavuze kandi ko nta mpamvu afite yo gusobanura mu ruhame urugendo, ibiganiro, inama cyangwa imikoranire y'intumwa za Kongo muri iyo nama. Anashinja Kigali gukomeza guteza ayo makimbirane no kuyakwirakwiza hifashishijwe abayivugira. Kuko yabivuze kuba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda asaba ibisobanuro bigaragaza ubushake bwo kubaka inkuru ya politike aho kuba gushaka ukuri. Yashimangiye ati Perezidansi ya Repubulika nta shingiro ifite yo kwisobanura imbere ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda cyangwa abandi basubiramo amagambo ye nta gihindutse. Bienveni Irambo yaratumiriye bavuga ko bafite amakuru afatika ku mitegurire y'iyo nama, ku biganiro byabereye aho, ko bababaza ubunyamabanga bw'inama yabaye kugira ngo bahabwe ibisobanuro byizewe, aho kugira ngo babaze Perezidansi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kanya gashize kandi Repubulika Demokarasi ya Kongo imaze gushyira hanze n'andi makuru akomeye cyane ajyanye n'ingabo z'u Rwanda.
ngo ni muri Kivu y'Amajyepfo hari gutangwa impuruza ko ingabo z'u Rwanda zaba zikomeje kohereza izindi ngabo nyinshi ku rugamba. Uyu munsi mu gitondo tariki 16 z'ukwezi kwa gatanu ngo ubwato bwari butwaye abasirikare benshi b'igisirikare cy'u Rwanda RDF nk'uko bizatangajwe n'uruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo bageze ku cyambu cya Rumane de Ciel. Nyuma yo kwagera ngo abasirikare bakwirakwiye mu nzira zitandukanye ari naho boherejwe, harimo Walungu, Kabare, Munyakini ndetse na Walungu. Nuvuga Kabare, Munyakiri ndetse na Walungu. Amakuru yitirwa aravuga ko Bukavu kuri 16 z'ukwezi kwa gatanu 2026 ubwato bwa Akonkwa bumaze guhagarara ku cyambu ngo aribwo bwari butwaye abasirikare barenga 500 ba M23 ariko baberekeje ntabwo yigeze amenyekana. Ku rundi ruhande muri Kivu y'Amajyepfo muri Uvira ngo ari kugera ku bwinshi abasirikare ba FARDC bazwi nka Hibu baje gutanga ingabo zunganira zisanzwe. Birashoboka ko haba hagiye kubaho imirwano ikomeye kuko igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kivuga ko cyemeje guhangana kugeza igihe Bukavu na Goma bizaba byongeye kwigarurirwa. Ibi rero bigaragaza ko impande zombi zikomeje kwinjira. Ubutegetsi bwa Kigali ngo bukomeje ibikorwa bifatika bisa nk'ubushotoranyi ndetse no kongera imbaraga mu bitero bushinjwa kugaba kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo, bwereza ingabo zahuguye kandi zigatozwa ku butaka bw'u Rwanda. Ngo ikigo cya Gabiro Training Center, Combat Training Center nicyo gishinjwa gukoreshwa nk'ahakirirwa ndetse hakanahugurirwa bamwe mu bayobozi b'ihuriro ya M23. Hari kandi ngo n'abinjizwa muri M23 bagahugurirwa mu bigo bya gisirikare byo mu Rwanda birimo Nasho n'Agako, byose ngo bikaba bikurikiranwa n'abasirikare bakuru b'ingabo z'u Rwanda. Kubera ko ibihano by'ubukungu n'ibya diplomasi bitarimo gutanga umusaruro uhagije, bamwe bavuga ko ari ngombwa kwibasira ibikorwa remezo by'amahugurwa biri ku butaka bw'u Rwanda. Bavuga ko bishobora gufatwa nk'ibigomba kwibasirwa hashingiye ku mategeko mpuzamahanga mu rwego rwo kwihimura ku gitero gifatwa nk'icyagaragaye. Inkambi ya Canzu ifatwa nk'iciciro gikuru cy'amahugurwa ya M23 kiyobowe n'abasirikare b'u Rwanda. Bavuga ko ngo ikwiye kwitabwaho cyane, nayo niho hakorerwa igice kinini cy'amahugurwa ngo amayeri ya gisirikare ndetse n'imyitozo y'abinjizwa muri uwo mutwe harimo n'abana bato. Ngo barasaba ko byihutirwa guhagarikwa uruhererekane rw'ikorwa ryiyandikishwa ndetse rishakishwa ry'abinjizwa muri M23 rivugwa ko riyobowe na Kigali kuko rikomeje kongera abarwanyi muri uwo mutwe. Ngo muri icyo gihe kandi bavuga ko FARDC ikwiye kongera no guhuza ibikorwa bya gisirikare mu Minembwe, agace gafatwa nk'ingenzi mu misozi miremire ya Sud Kivu, kugira ngo hahungabanywe imiyoboro n'itangwa ry'ibikoresho by'iroro ry'inyeshyamba muri ako karere ku Banyamurenge, ndetse bakomeje gusabwa kurwanira uyu mutwe. Mu makuru rero n'ubundi akomeza agaruka kuri inshuro, aravuga ko imodoka zirenga 30 z'igisirikare ngo zinjiye Kiriri, abaturage basabwa kuba maso. Ibi biravugwa nanone muri Kivu y'Amajyepfo ngo ni mu rwego rwo gukomeza umutekano wo gukurikirana uko ibintu bihagaze mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga aravuga ko imodoka za gisirikare zirenga 30 zo mu bwoko bwa Fuso bivuga ko zitwaye abasirikare b'umutwe wa 23 zinjiye mu gace ka Kiriri zinyuze aho bita Ibusoka hafi y'ibitaro bya Ruwu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aya makuru avuga ko izo ngabo zaba ziri koherezwa nk'imbaraga nshya mu rwego rwo gukomeza ibikorwa bya gisirikare muri ako karere kamaze igihe karangwamo imirwano hagati y'ihuriro rya M23 n'ingabo za leta ya Kongo zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo. Abatanze amakuru bakomeza bavuga ko izi ngendo z'ingabo zishobora kuba zifitanye isano n'imigambi yo kugaba ibitero ku murongo wa Mwenga kuwa mbere tariki 18 Gicurasi 2026. Mwenga nimwe mu duce dufite akamaro kanini mu rwego rwa gisirikare no mu igenzura ry'inzira zihuza ibice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. Nubwo aya makuru akomeje kuvugwa cyane, kugeza ubu nta tangazo rishyirwa hanze n'inzego za leta ya Kongo cyangwa iz'u Rwanda ryemeza cyangwa rihakana iby'imyiteguro ya gisirikare. Ni mu gihe kandi ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo gikomeje guteza impungenge abaturage ndetse n'amahanga. Abaturage batuye mu bice bishobora kugirwaho ingaruka n'imirwano barasabwa gukomeza kuba maso no gukurikiza amabwiriza y'inzego z'umutekano kugira ngo birinde kugwa mu kaga gashobora guterwa n'imirwano ishobora kubura umwanya uwo ari wo wose. Ibikorwa bya gisirikare bikomeje kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo bibaye mu gihe ibiganiro n'imbaraga za diplomasi bigamije guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Kongo bikomeje kura n'imbogamizi mu gihe impande zihanganye zikomeje gushinjanya guteza umutekano muke muri kano karere. Mu yandi makuru, mu mujyi wa Goma haravugwa ibikorwa bitari byiza. Umujyi ukomeje kuyoborwa ndetse no kugenzurwa n'abarwanyi 23 iby'abaturage bamwe batangiye gushinja uyu mutwe kugiramo uruhare. Ngwino wa gatatu mu bagize umuryango wanjye wishwe n'inyeshyamba za M23. Ubuntu bamye bw'umuturage wo mu mujyi wa Goma aravuga ko yongeye kubura undi
wo mu muryango we mu bihe ashinja inyeshyamba za M23 nk'uko abyivugira. Umusore witwa Obedi Idi w'imyaka 20 ngo yafatiwe Kabutembo mu gikorwa cyo guhiga abantu no kubafata cyakozwe muri Gashyantare uyu mwaka. Agira ati yari afite tatuwaje ku mubiri niyo yatumye bamugumana muri kasho yabo. Uyu muturage wari ufite agahinda kenshi avuga ko uwo musore yakorewe iyicarubozo rikomeye mu gihe yarafunzwe. Ati baramukubise cyane nk'uko basanzwe babigenza kandi twizeye neza ko yahise apfirayo. Akomeza ashinja abo barwanyi gushira impfu zibera muri gereza zabo. Ati iyo imfungwa ipfuye kubera iyicarubozo ntibimenyekana nibo bihutira kuyishyingura kugira ngo bahishe icyaha. Umuryango wa nyakwigendera avuga ko kugeza ubu utigeze uhabwa umurambo we. Bongeraho bati twari kuba twarabyakiriye iyo bamwica ako kanya aho kumwica urubozo bakamureka ngo apfe buhoro buhoro. Ubu rero n'umwana wa kabiri tugiye gushyingura tutabonye umurambo we. Hanyuma rero andi makuru ari kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyorezo cya Ebola cyongeye kuhagaragara. Ikigo cy'Afurika cyo kurwanya no gukumira indwara zandura cyatangaje ko icyorezo cya Ebola cyadutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gace ka Ituri mu burasirazuba bw'iki gihugu. Africa CDC yatangaje ko abantu bagera kuri 226 banduye Ebola n'abandi 80 ikaba imaze kubahitana, biganje mu mijyi ya Manguru ndetse na Rwampara. Kwa gatanu abategetsi bo muri Uganda bemeje ko umuntu umwe yinjiranye Ebola muri icyo gihugu ayikuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisiteri y'ubuzima ya Uganda ivuga ko umugabo w'imyaka 59 wapfuye kwa kane bayimusanzemo, bityo ngo bakafite ubwoba ko iki cyorezo cyaba cyamaze gukwirakwira mu bandi bantu bahuye nawe mu gihugu cya Uganda. Kwa gatanu abategetsi bo muri Uganda nibwo bemeje ko ibyo bizabayeho. Ebola yavumbuwe mu 1976 muri Zaire ariyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse byibazwa ko yakwirakwiye iturutse mu ducurama. Iki ni icyorezo cya 17 cy'indwara yica iterwa na virusi cyadutse muri iki gihugu. Ikwirakwira iyo habayeho guhura kw'amatembabuzi yo mu mubiri ndetse binyuze no mu mubiri wakomeretse cyangwa se wakatitse, igateza kuva amaraso cyane ndetse n'ingingo z'umubiri zikananirwa gukora. Ibimenyetso by'ibanze byayo birimo nko guhinda umuriro, kubabara imitsi, kugira umunaniro, kuribwa umutwe no kubabara mu muhogo, ndetse bikurikirwa no kuruka, gucibwamo, guhitwa guseseka ibiheri ndetse no kuva amaraso. Nta muti wemejwe wa Ebola uraboneka. Ishami ry'umuryango ryita ku buzima OMS rivuga ko muri rusange Ebola yica ku kigero cya 50%. Ibizamini by'ibanze byakorewe mu kigo cy'igihugu cy'ubushakashatsi ku buvuzi n'ibinyabuzima cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyitwa Institut National de Recherche Biomedical kiri mu murwa mukuru Kinshasa byagaragaje iyo virusi mu bipimo 13 muri 20 byasesenguwe nyuma y'ibiganiro na Minisiteri y'Ubuzima ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima. Hari icyizere cyo kongera gusobokura ubuzima busanzwe. Leta Reagan Buikaronji yavuze ko izi tsinzi zaturutse ku bikorwa bya gisirikare biri gukorwa ku bufatanye n'ingamba za diplomasi zashyizwe imbere n'ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage bo muri iki kibaya cya Ruzizi bavuga ko bafite icyizere cyo kongera gukora ibikorwa by'ubuhinzi, ubucuruzi, ingendo n'umutekano nyuma y'igihe kinini cy'intambara n'ubwoba. Amakuru aturuka muri ako gace aravuga ko abaturage benshi batangiye gusubira mu byabo mu gihe ubuyobozi bwa gisirikare bukomeje gushimangira umutekano no gukaza amarondo kugira ngo harebwe ko nta mitwe yitwaje intwaro yagaruka muri utu duce. Kwisubiza ibi bice bifatwa nk'intambwe ikomeye kuri FARDC mu rugamba rwo kongera kugenzura ibice byose byo mu burasirazuba bwa Kongo byari maze igihe biri mu maboko y'imitwe yitwaje intwaro. Amakuru rero avuga yuko kugeza kuri ubu ngubu nanone hari ihangana rikomeye cyane ushobora kuba hagati ya Kongo n'u Rwanda, ibihugu n'ubundi bisanzwe bitumvikana mu mwuka wa politike. Kongo n'u Rwanda ngo byinjiye mu rugamba rwa diplomasi ku buyobozi bw'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa. Reka turebe iyi nkuru. I Dakar tariki 15 Gicurasi ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byashyize hanze amakuru avuga yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda biri mu ihangana rikomeye rya diplomasi ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa OEFA mu gihe intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri wa gatanu nibwo ntarengwa bwo gutanga kandidatire z'abifuza kuyobora OEFA, umuryango uhuza abantu barenga miliyoni 320 bavuga igifaransa ndetse ugizwe n'ibihugu na za guverinoma 90. Iri rushanwa rya diplomasi riri kuba mu gihe imirwano ikomeje hagati ya leta ya Kongo n'inyeshyamba za M23
zishyigikiwe n'u Rwanda nk'uko Kinshasa, ibihugu by'uburengerazuba ndetse n'impuguke za Loni zibivuga. Izo nyeshyamba zafashe imijyi ya Goma, zifata imijyi ya Bukavu mu ntangiriro za 2025. U Rwanda rukomeje guhakana ibyo rushinjwa byo gufasha uwo mutwe. Imbaraga z'ubuhuza zashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar ndetse n'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe kugeza ubu ntizirabasha guhagarika imirwano. Umwanya w'umunyamabanga mukuru wa OEFA ufite uburemere bukomeye muri diplomasi mpuzamahanga, kuko uwo muryango ufite inshingano zirimo guteza imbere uburezi, umuco, uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubufatanye mu bukungu. Madamu Louise Mushikiwabo wo mu Rwanda usanzwe ari umunyamabanga mukuru wa OEFA arimo kwiyamamariza manda ya gatatu. Nyuma yuko yatsinze manda ya mbere agatsinda na manda ya kabiri, arashaka ya gatatu ahanganye na Juliana Lumumba wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wahoze ari minisitiri w'umuco akaba n'umukobwa wa Patrice Lumumba wabaye minisitiri w'intebe wa mbere wa Kongo nyuma y'ubwigenge. Hari kandi abandi bakandida barimo nka Chumba Ba, umujyanama wa perezida wa Mauritania, ndetse n'uwo bita Daciana Karios wahoze ari minisitiri w'intebe wa Romania. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibutsa ko aricyo gihe cya mbere aricyo gihugu cya mbere kivuga igifaransa ku isi. Bityo mu by'ukuri ngo kuba ni nacyo gihugu cya mbere kivuga igifaransa ku isi, birakwiye ko gihabwa mu by'ukuri uburenganzira n'ububasha mu kuyobora uyu muryango. Guverinoma ya Kinshasa yashyize imbaraga nyinshi mu gushyigikira kandidatire ya Juliana Lumumba yatangajwe mu mpera za Gashyantare. Uyu mukandida aherutse kugirira ingendo mu bihugu bitandukanye bya Afurika ndetse no muri Canada, igihugu kiri mu baterankunga bakomeye ba OEFA. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko Kinshasa iri gukurikirana aya matora mu mwuka mwiza kandi wubaka. Ashimangira ko Afurika ivuga igifaransa ikomeje kugira uburemere mu mubare w'abaturage no mu muco. Kongo ifite abaturage bagera kuri miliyoni 100, ikaba ari cyo gihugu cya mbere ku isi gifite abaturage benshi bavuga igifaransa. Muyagira ati ku ruhande rwacu aya matora si irushanwa hagati y'ibihugu cyangwa amakimbirane ya politike hagati ya leta ebyiri. OEFA n'umuryango mpuzamahanga urenga ibibazo bya politike by'igihe gito. Ku ruhande rw'u Rwanda, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yavuze ko kandidatire ya Louise Mushikiwabo ishingiye ku byo amaze kugeraho mu kuvugura no gukomeza OEFA. Agira ati amakimbirane ashobora kuba hagati y'ibihugu ntakwiye kwimurirwa mu muryango utagenewe gukemura ibyo bibazo. OEFA igizwe n'ibihugu 53 bifite uburenganzira bwo gutora, ibihugu 5 bifatanya nayo ndetse n'indorerezi 32. Umunyamabanga mukuru mushya azatorwa mu nama izabera i Phnom Penh muri Cambodia tariki 15 na 16 Ugushyingo uyu mwaka. Bivuze ko mu by'ukuri uyu munsi dushaka kurara tumenye ninde uri bwegukane gukomeza kuyobora uyu muryango cyangwa se gukomeza gutwara ubuyobozi bw'uyu muryango. Mbere ko twerekeza Centrafrique, reka dukomeza hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Ahangaha rero havuzwe imirwano ikomeye cyane, ni imirwano yumvikanyemo intwaro ziremereye, ni imirwano yumvikanyemo uguhangana kudasanzwe. Imirwano rero ije yongera ku makuru avuga ko igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri kohereza ibikoresho birimo indege zo mu bwoko bwa kajugujugu, indege za drone ndetse n'ibindi bikoresho by'intambara minembwe mu rwego rwo gusubiza inyuma imitwe irimo twirwanira ndetse na Red Tabara na 23 muri Kivu y'Amajyaruguru. Ho ubwo ibyo byakorwaga ntago byakuye ko imirwano yakomeje kuri wa 16 Gicurasi kuri wa gatandatu. Biravuga ko umutekano ukomeje kuba muke mu bice byinshi biri hagati y'uturere twa Warikare na Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni nyuma y'imirwano ikomeye yabaye kwa gatanu hagati y'abarwanyi ba Wazalendo n'umutwe wa FM23 mu gace ka Burubi hafi ya Kashebere muri groupe Mayarubeke muri teritwari ya Warikare. Nubwo kugeza ubu umubare w'abahitanwe cyangwa abakomeretse utaratangazwa, amakuru aturuka muri ako gace avuga ko abaturage benshi bamaze guhunga ingo zabo kubera ubwoba bw'umutekano muke. Nubwo kuri wa gatandatu hagaragaye ituze risa n'irya Nyirarureshwa. Amakuru yatanzwe n'abaturage ndetse n'inzego z'umuco muri ako karere avuga ko abarwanyi ba Wazalendo bagabye igitero mu gitondo cyo kwa gatanu ku birindiro bya FM23 biri ku musozi wa Muhanga mu gace ka Burubi hafi ya Kashebere. Iyo mirwano yabereye hafi y'umupaka ugabanya Burubi na gace ka Rwibo ko mu karere ka Masisi. Abaturage bavuga ko kugeza nijoro ryo kwa gatanu humvikanaga urusaku rw'amasasu y'imbunda ziremereye n'izoroheje, ibintu byateje ubwoba n'ihungabana rikomeye mu baturage bo muri Kashebere n'utundi duce tuyikikije. Imirwano yahise igira ingaruka zikomeye ku mibereho y'abaturage, ibikorwa by'ubukungu n'imibereho rusange byarahagaze mu gihe
umuhanda wa Kashebere mu Ngazi nawo utagikoreshwa kubera ikibazo cy'umutekano muke. Amakuru aturuka mu muryango utegamiye kuri leta ndetse n'abayobozi gakondo avuga ko abaturage benshi bahungiye mu midugudu bakeka ko ifite umutekano kurushaho, batinya ko imirwano ishobora gukomeza cyangwa se kongera kubura. Abasesenguzi bavuga ko ibibaye mu gihe ako karere kari kamaze amezi hagaragara ituze ugereranyije n'ibihe byashize, ndetse kakaba kari kamaze kongera kuba igicumbi cy'ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi byafashaga abaturage kongera kwiyubaka nyuma y'intambara zamaze igihe muri Kivu y'Amajyaruguru. Kwamamaza kw'imirwano mishya hagati ya Wazalendo na M23 bikomeje kongera impungenge ku mutekano w'abaturage muri utu duce, mu gihe abaturage n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu bakomeje gusaba ko hashyirwa imbere ibiganiro n'ubundi buryo bwo guhagarika imirwano kugira ngo ubuzima bw'abaturage burindwe. Tuvuye ku kijyanye n'imirwano iri kuvugwa muri Kivu y'Amajyaruguru ikomeje guhuza Wazalendo nk'uko byumvisha, ariko ikagira ingaruka zikomeye cyane ku baturage, hari amakuru yaje kujya ahagaragara mu by'ukuri muri Centrafrique. Ingabo z'igihugu cy'u Rwanda nubwo zikomeje gushinjwa kugira uruhare mu bikorwa byo guhungabanya amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuri Centrafrique ho ntago ariko bimeze, kubera ko abatuye Centrafrique bakomeje gushima cyane izi ngabo z'u Rwanda kubw'umusanzu zakomeje kugenda zitanga muri iki gihugu mu kugarura umutekano ndetse no gufatanya mu rugendo rwo kubaka ingabo zikomeye cyane za Centrafrique. Amakuru aturukayo atugera kuri uyu munsi wa none aravuga yuko igisirikare cy'u Rwanda RDF giherutse gukora ibikorwa bidasanzwe muri Centrafrique, ndetse cyashimwe cyane nyuma yuko ibyo bikorwa bibashije kuba byagera ku ntego cyangwa se byagera ku gisubizo. Nta kindi nk'uko amakuru aturukayo abivuga, ingabo za Centrafrique ngo zinjije mu gisirikare abasirikare bashya, abasirikare ngo bakaba baratojwe n'abanyarwanda. Igisirikare cya Repubulika ya Centrafrique bita FCA ngo cinjije ku mugaragaro abasirikare bashya 345, abasirikare plutôt 545. Aba basirikare uko ari 545 bose ngo barangije amahugurwa ya gisirikare yibanze, aba bakaba baratojwe n'abarimu baturutse mu ngabo z'u Rwanda RDF. Ndetse iki gikorwa nyuma yo kugera ku musaruro, bivuga ko habayeho umuhango mu by'ukuri wanaranzwe no guha impamyabumenyi abasirikare bato 121 barangije amasomo y'amezi 3 yo kuyobora umutwe wa gisirikare ku rwego rwa platoon sergeant, nayo yatanzwe n'abatoza b'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Uyu muhango wabereye mu kigo cya gisirikare cya Camp Kasaye giherereye Ibangi, ndetse unayoborwa na Perezida wa Repubulika ya Centrafrique Professeur Faustin Archange Touadera. Mu bitabiriye uwo muhango harimo Majoro General Vincent Nyakarundi, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka mu Rwanda, ari mu bitabiriye rero uwo muhango. Mu by'ukuri hari umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka mu Rwanda wari uhagarariye u Rwanda muri iki gikorwa cyagaragaje ubufatanye bukomeje gukomera hagati y'ibihugu byombi, hagati ya Centrafrique ndetse na leta y'u Rwanda, kuko urumva ko harimo imikoranire myiza. General Victor Yokubo, umugaba wungirije w'ingabo za FCA, yashimiye cyane umubano mwiza hagati ya Centrafrique n'u Rwanda, cyane cyane mu bijyanye n'amahugurwa ya gisirikare, avuga ko kugeza ubu RDF maze gutoza abasirikare 2409 mu mahugurwa ya gisirikare yibanze, ndetse n'abasirikare bato 300 bahawe amasomo yihariye yo kuyobora ingabo platoon sergeant. Yashimangiye ko aba basirikare bagaragaje imyitwarire myiza, discipline n'ubwitange mu gihe cyose cy'amezi 6 bamaze bahabwa imyitozo. Majoro General Vincent Nyakarundi mu ijambo rye yashimiye abarangije amahugurwa, ndetse abashishikariza gukomeza kurangwa n'ubunyamwuga, discipline n'ubushobozi buhanitse mu gukaza ndetse no kurinda igihugu cyabo. Yibukije cyane cyane abasirikare bato barangije amasomo yo kuyobora ko bafite inshingano zo kubera abandi urugero rwiza, gukurikirana neza ishyirwa mu bikorwa ry'akazi ka gisirikare no gukomeza kugira inama abayobozi babo mu buryo bwubaka igisirikare gikomeye kandi gifite ubushobozi. Majoro Nyakarundi yanashimye abakuru b'ibihugu byombi ku nkunga bakomeje gutanga muri ubufatanye bw'amahugurwa ya gisirikare bwagize uruhare rukomeye mu kongera ubushobozi ingabo za Centrafrique